MeghalayaPost.news. Ang kabay bu drugs ngan kren hangge ngan pintet yapi. Nadu sinam ubang ladwan nakalat patay kubor. Kisnam pakisnam kibangan yat hagaj kalenti gajonga banlum kubor. Kadai usnam arajar kan real. Ya kabang amat badlet lum kubor ya kawai gajingja. Batay nado katagasi kabang ong udrok sakawai kasi unsabam ya gari gajongi. Kata usnam arjakan real hagat silong ante ya po iskasil sa po lombak silong. Haba uwe nong kai drok sula tersat Iaki drok ki bau de ki wei pap ki brio kata po ka jain shop jong iklong. Jong ide kun jong uhi pangong malala not panbo ay jain shop ban penthong bria ya ka jinglong lului kabang iong ki klung ki long ki angel ki bampat tek ke kai pat kaban saja ki bisi panwan ter la nang ya kisni baka padang ya kisni ngila nang sakhi pan mangania thu pi hagani kasi ngai don rengkap lu badu wei usam la rang ba uba nil kongwe nang kwa pingyang nan sabatai de wei banil kongwe la poi song kha man tang nia nong po ang tia dong ge nalai kendo bat I la kham slam bat mentang I don akawe ka kenhon society kata di ka surging kerban society bat ko mu secretary bat tadi ka society ka la thong yang aku mu president ka jingele ka jongi ka la yat ka tu kan report ka bangi yat ha ka ban ye selok bat ke bon ki kon samla ubanil ude bladat banyo ya ka jikot na ka ni ka jimpang ulamat yo drugs kata hadu usnam arajar katway baka jiya kun kalong dakisnam pananta khalai snam ulalat nam niu jingdi asniu panani tu ipi haringkap anta pat uyat panye selok baki babon ki samlang pan pensno shiki ya ga jingma about one lingbao new drops but hagajiya lenti ga jong bani lamat bon ki jinge amar ka sonsi kalong baka Sorkar jela Kyrmenlang Kam Peit Iaki kita ki drok user Henry Pyndonkam Kylla Iaki ban Shna Pisa kadem dei bani kata gade ga jing shisha akwa pani thu ka perthai gade ban tip MeghalayaPost.news.